Gradonačelnik Novog Pazara dr. Meho Mahmutović nada se da će uz pomoć Instituta za majku i dete, kolega iz Kragujevca, Novog Sada i Beograda i edukacijom lekara, Novi Pazar već sljedeće godine dobiti regionalni centar za novorođenu decu. On je rekao da je to jedan od najvažnijih zaključaka simpozijuma lekara. To je veliki zaista korak u razvoju zdravstva u našem kraju, možda i najvažniji jer život počinje sa neonatologijom i to je jako bitno i mnogo bitno. Mislim, malo smo svi pod utiskom jer je to za nas toliko značajno, a posebno podrška Republičke stručne komisije i dobili smo od njih podršku. Oni su i objasnili i pre toga da su oni tražili također da porodilište u Novom Pazaru dobije ovaj 2B nivo, regionalni centar, i dobili smo uvjeravanja da od njih imamo apsolutnu podršku. S naše strane mi ćemo probati da u sklopu novog hiruškog bloka koji će se praviti, da se izdvoji deo gde će se ta intenzivna nega praviti. Dr. Branislav Janković iz Instituta za majku i dete u Beogradu kaže da je međunarodni skup lekara uspešan jer su međusobno razmenili iskustva. Treba reći podatak na kome smo stalno insistirali, da porodilište u Novom Pazaru je najveće porodilište u Srbiji izvan univerzitetskih centara koje nemaju medicinski fakultet. Nadamo se da ćemo sa ovog skupa poneti argumente da ovaj vid zdravstvene zaštite podstaknemo da postane i održi se kao nacionalni prioritet. Održat ćemo kontinuitet naših obaveza u odnosu na Novi Pazar. Direktor opšte bolnice Novi Pazar dr. Mirsa Đerlek zadovoljan je skupom koji je održan u ovom gradu, jer je, kako kaže, odabran tim koji će raditi na otvaranju regionalnog centra za novorođenu decu, a to su predstavnici Ministarstva zdravlja, lokalne samouprave uz podršku gradonačelnika, kao i predstavnika iz struke iz Novopazarske opšte bolnice. Mi ovdje u Novom Pazaru moramo da iskoristimo onaj Božji dar, a to je da se ovdje rađa 2200 do 2300 dece svake godine i to ne iskoristi zaista bi bila velika šteta, tako da u viziji razvoja opšte bolnice sigurno je izgradnja tog perinatalnog centra. Na našu sreću, mi smo već na samom početku napravili tu celinu i mislim da ovi ljudi koji su učestvovali ovdje, posebno ovi ljudi koji danas sede za ovim stolom, su velika garancija da će opšta bolnica ispuniti tu svoju viziju, a da će najveću korist od svega toga upravo imati građani Novog Pazara i šireg regiona, odnosno žene koje se porađaju u našoj bolnici, a najveće bogatstvo koje ćemo mi dobiti, to je 2 do 2.500 živorođene dece ovdje u Novom Pazaru, koja predstavljaju budućnost uopšte Novog Pazara, celog regiona, pa ajde da kažemo i Srbije. Ono što smo pokazali, a posebno naš gradonačelnik i naš direktor, da je interes svojih građana iznad svih drugih interesa, a briga za trudnicu i novorođeno dete zajednički interes svih nas. Sledili smo tu ideju, taj put, doneli smo zaključke na okruglom stolu koji ćemo dalje proslediti i nadam se da ćemo za godinu dana opet se okupiti na jedan ovakav okrugli sto. Simpozijum lekara umjesto planirana 2 trajao je 3 dana, održan je kao kruna projekta Pravo na život koji realizuju opšte bolnice Novog Pazara i Bijelog Polja, a uz pomoć Sandžačke razvojne agencije SEDA. Podršku su pružili i brojni lekari iz zemlje i inostranstva.